Khat khatia long aron ripen kepon burmi cigarette kinep dunlong. Rai komasai kia tumpen puthor aron ripen kepon burmi cigarette kinep dunlong. Sonsi mau pen kewang bom Kolkata hin kepang no ihum registration number NL01 AG 8250 tragalong khat khatia rai komasai kia tum kuruk dunsi ong dung aron ripen kepon burmi cigarette longpo. Lasolong kadu kabe burmi cigarette hom Suri Hindra Farut Roglap Pikep Dunji Pusi Pecini Pon Lasolong Kacerab Dun Trakate Warabangpu Juhir Uddin Doboka Sorlapen Minas Ahmed Banghini atau Panep Ingnang Pon Sikarju Paterto Padepon Hanjangan Sepeda Egyptian Rong Pinang Kipalia Bilta Malam News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.